Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merjilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponik Tha Da Thora di Pluso Aralatum Amithang Akipen Chotseta Langroy along check ing hina de long Chotseta Chesimar Ponlo BJP Asorkar ing tangkring aphisitami piapotsi amithang akipen delong kachikim lapen towar kachesimar lahai hui asai cheklem nang kokma laki manghumimi kamanghumimi pu kipudam athepi labangke BJP Asorkaratum amithang amatsi kaiketa Karbi Anglongta chingthorpik lopusi my meeting along Than Ponver titi lasi kamanghumimi pu kipudam abangke lahilo Totangte ang tonpen lang iktalapen arjuponik tha. Dwabar Gripen Adverson Crow Report Karbi Anglong News Channel. Pasolam theklar dak kachini ya phansi ni non da ka arja ko so phani li thini ram arji athela dak pini hithiar ni no tadak bike ke dona phan pharosi ra phokep mate pharosi lapu ani bin to peng kirum mate kipi da pason asala dak deng pon bom la sinon tadak arong ara to kipi posi na bang so asai deng pon ko ma bike to an ki borba ke don ji pang ko bitani dak bike pe simon si non hala fu de long no lang ro la ro hatta kipi posi la takmit ula pen ko tame tadak ko pe posi pharosi ra phokep tangka kirum pon ko tabang solam puthak ni cloud ka chini je phan dadak arong ara phani li aju ponsi apong si nai phan kai ben lu cheme kalon ko je lo chini ladak ni tum the polong langroi parai na par pen ladak posa kirum pondu pharosi ra phokep kopya joni na li thali ki ma la so jani ke la so delong kim phan lo mane la so delong lo kim lo an ke non bang ke hala sarkar pe tami sona sabak tami krawa bidale jo non bang rong asosi la hai tami kim pon te polote ni tung ke da nang sakti school smart pen cheng lok la hai bai pen mala so khat ke hanuk pe ja bai tana papar bor I la sona sela si ni tum tami no rong tin pen tami la bai do an tami la son si bai do tum lo ma keng me bang tami ni kang sam ko ma ke pi dun la pen I hum pen pharo hini ma der so son se ruk pon bom lo no mane tadak dolong ki ma pot dolong ki apot acha anti la bangso dolong ki pon ke nang tum rong arat pen se ka sirum polote so kai pen ka cherap mane kerap do na puson ke thek ponong do ma ni tum thek ponong le la penong ki disun em cha to bi pitong ki tum phan nang ma thalun pon em na pen pidun pon ne la bang ki disun em cha to bi chini le na kang hon ka jin su si dolang polote lang ni se ko nang sirap dun tu bom te non ki bang ni ta ni tum dang am se ko lang ni phan bor I pon po mane non la bangso dolong ki ke kopya delong se ke ma inchin semena delong se ki man mate la puson check pini inghin pen se ke salam pon la check pen lo check na se sona ban na so bu lo la pen ka som na se kim pon lo la ke inchin na delong ali inchin ka we kinai bhakan do nani tumarong son tha ke dam ke bang son delong ka be nani tum nili tum ke khatner kep do na pu da mi lok ta non la dak pan an si khaner kep lo ni tum ke pa nang gi la son nok lo ni tum ke e tum ka julong tem bon te la soto wa ke PWD atobar lo PWD tum sika do be chilang porang pon te PWD tum lo son ke chilang la puson do ma nani tum theglong ba thenglong le da sa ni tum ke la non bidawli tum che bang chilang ko ta ni tum ke thang ta thenglong le Pasi ko piposi la dak tangka kirum ko na ko bai tuma phan piposi tangka ska pharisira phokep kirum ko na ko ke petum lapu da thara piasa arata tum pe tum aju ponong lo ase ni tuma dima kongan lang da di da dak sin na lo pasi ke seba ma ponte da ka tek hin pe sema ma nili adima kongan ni tuma pe lang da di lo ni da pon bom lo ke pa son lang cha dun ni lang ni Tahu sangat ini long kerap pasang kerap long sih nori cuma kongan lang da di na cuma lang lalu Hai tum kato ko be rat hek prong lo la dak sarkar tum kelang ke pangkri pana joksi lang roi long dikto lang roi long la dak kelong ka be pana jok sarkar BJP sarkar ko pelo kongres sarkar apan be tame sarkar ko ka chari ant apong dolo sitame lapu arong ara tum tham ke kelang ko pangkri to ko pana joksi
นอนเช็คนะสิกินปนังก็รู้แต่ต้องการละผู้กำเตรียมต้องบอกว่าได้เช็คหินก็สิสลามปนบอกว่าอีชินอารลงให้เป็นกันตัวมาเว้ก็สิโดนที่ก็ทอดอะไรปนที่เราได้แค่ผู้ชายก็เลยชนเราฟังฟังนี่เลยอะไรปนที่อากาศจะต้องที่นี่เราได้แต่บนโซ่อาจจะลงไปได้ลงเช็คอาจจะลงที่กินปนลงตะไคร้หุ่นเป็นกวาดอันเอ็นปนนั้น kalau lepas dong lepas dong macam kuantiti yang macam Cah, okey posisi nanti kami kecil dengan kau, nanti tempat sokar pen. Negara pun habis ikat. mana macam sokar pun ke mana avela Kan kita dah non kita bom, mau pilih sini ya ya non kita bom education yang kita sok bintang tinggal, sokar, lalu tempat nanti kita pilih pun. ini ke nang pidunji sitamino mak ke nang pidunji pan khabar avela Wah, dan. Jadi itu negara pun jadi pesan tinggi teh, lepas tu mah. kalau ini ning ke bang ke avelun hoka lagi turun nang Kasih itu dulu nak. sokar bang ini tunggu tunggu ler ni delo di mana tunggu kedam ke bang siksak klik so dolong teh ini Pada kita tu yang ada thora tinggal ni long. Education yang tu itu nol, lepas part kami mumi nak kahai kita. Delong kikim ponji. Kalau pun people nanti kim ponji pusing kau dah kita mana kan cakap kan, tanam pun tak lepas tu nanti tu. Jangan ponji ponji itu. Masalah mang ke ni tumrat mang ke ning ke tu klaim bonjip salang cicakang kling lo arab lang nun ye kang lo kasi non ki bang ye Oktober lo bang klaim ni pusala kondo ko biara dak sel ki bat testing ta phone lo plus aku tendara ko kasi Dan nali macam sana. milimen senson taro Nali dong. ni rong dak lo sa sing kerang Kedam je bang, kostum tak salah kita nak pen kedam. Tek kono masih. Kopi pasti bisi sokar tu je developing lo pu kadang je kita do. Tapi pada apa kongres sokar tu kita lagi kedam tang lo kongres sokar tapi kita letak bisi sokar tu pakai recent development monsan tu kacing tu tu apa saya. Ngala atripian pun saya tu kita main meeting tu je kong. Tapi pini aja je macam si develop sistem lepas macam si tu buat sistem tek kolong lepas lang kolong tu baik ke cak jong, tapi pun si do, tapi pada me tahun long tapi long dah tu yang long, tapi pada me RV kalau tu langbung, tapi pun si tek kono. Kalau tu itu kacing tu pun unit dah tahu je. Asyik mission apa ke, lagi mission tu report pak lang pun pola pengkhiru di mungkin hidup pada report pak lang tu langkok je. Asyik ini nanti tu pen lam thesi ni kacik thang kacik mu makin lapan sekarang tu niklo, ada tu angton like don, demi thak me korang tu. Sixth Schedule Implementation Committee a hinpen APHLC Central Committee asai hem along phirang ke amai kangni. Patumi pai chiklo ni phai kep ningkan surihinira inkoi raphiar ni APHLC Central Committee asai hem along Sixth Schedule Implementation Committee a hinpen phirang ke amai kangni pon. Labangso Sixth Schedule Implementation Committee ake hai Samson Teron APHLC Law Secretary Lapen Arisang Hotumpen Perang ke amai kang ni ponang kok alam the non ke wangji pai chiklo ni phai cricket hom arni Ningkan Surihinira Inkoi Raphi Sixth Schedule Implementation Committee a hinpen panel discussion asai kedeng ponchia phansi labang so arni pathik pontanglo Adim lake Farmer Growth Center Dipu Apor lake Porphai kepen arning kangsam Porphai phoan La si halabang swarni ratari asong do anpen inut aphan chupapon lo. Lapen hampang asong do anapanta chupapon lo. Lapen NC Hills penta chupapon lo. Lapen Kwati High Court Advocate apanta chupapon lo. La si abang Putin sita halabang so pai chiklo ni phai cricket home arni tengni ni pin pen nang kachetong dun vekjia phansi pherang kya mai kang ni pon pen chupapon lo. Kedo an abang phi atum seta apor chipi igra nang chetong dun vekjia phansi chopapon lo. Labangso Sixth Schedule Implementation Committee pen panel discussion Kibipon nang kok athepi lake 125 Constitution Amendment Bill aputak abang Putin seta chini peminangchi. Ladak ilitum krung saidun peminangchi alam thedungdo la apotsi kadokawe atum seta 125 Constitution Amendment Bill aputak alam chingki chethan chingwai pon pemechia phansi labangso ajai mek chophapon puta thanpon. Lasi abang Putin seta kachopapon atengpen nang chetong dun vekjia phansi chuning ripon lo. Tangte alangli tumpen alam thele arjupon iksenang. News report Karbianglong News Channel.
Successful implementation committee pen puthot herang ke tom han ladak office long sai hem long phapon lo nasinami tum kado babe herang ke doan tum tami ladak ki phateng pen nale tum RD ki pen ladak ke rang pon pot nele tum successful implementation committee pen nale tum pan kardom pejorik lo lasi pini jasemet kep nerkep la pen kan surini la incorrectly 10/8/2024 August achiklo ini ani kang sama porang jasemet itum ke phanang ko kalam theke puthot paresi nilitum trokarni nilitum pherang ke amai dolo la pen haladang nilitum program la post speaker to mena sabsu apor kai jason un epen jok nilitum phapon ole delo la se pinia bangke la so puthak nilitum puthot peklar pontupo la silalo non nilitum jasemet panel discussion on 6th Schedule and Autonomous State and 125th Amendment Bill. Laso putak sinilitum cethan cimum ponji. Lasi adima bangke lahen lo Farmer Growth Center la State Bank adak State Bank ben part chogote la nitum technology adak sa venue iltum pithik lo lapen apor bangke or 5 cap adak de 10 AM pen ani kang sam 5 PM an sinilitum hot pon lo lasiladak nilitum partiality kavedia je phan plak bong kavedia je phan political party atum phan anna chopha pon lo inut nut alang tum resource person na hisap nanga chit toyon ji phan sinilitum lo pele pon lo nonani kang sam sinilitum kerom dam lo kipidam bangke petang pon lo lapen NCLs pen tame nilitum chopha pon lo di masa songjak ophan adak mantan minut phapon lo lapen high court advocate doji alangli phandame lo pele adlo alangli dana chitong doji laso lasi ilitum non karbi anglong arat atum chini nangji athe non la 125th labangso constitution kang chap thugoyalom ilitum autonomous council kep du north east long la kep atum phanta labangso a bill jong se akehen no a clause amokha article amokha pilut pon derlo plotang te ilitum pan kan hok the tangji nasi laso 125th constitution amendment along kopi pima akeme kopi pima akehen no black and white aki glapen akilok kipang thek pe meje phansi nilitum labang so kreke thom bangke nilitum la panel discussion bangke phapon lo lapen ladak nilitum puthot kipu gantung ba kachuning di gantung bangke lahen lo ladak student organization do karbiang longar lo lapen social organization to atum da do latuma phan tame alang tum phan ladak through media hoi pen pherangke hoi pen tame nilitum alang tum phan tame phapon lo kreke thomarni na chitong dun dek je phan athe labang so a discussion mate labang so 125th amendment bill long bangke lahen lo ilitum rat charia song bangke pinido pina babe lapen nang chilar bomji lake komat se kemia bang phuma la se chari pon bomja posi nona bangke ilitum ka chini nai bangke lahen lo lake khelam bina ka posi lake komanya party phan ke rore de ji polama belo aron bina ka pot loke itip jong si ake no alok ki pe pas lo polo tangte lake mo ki bang ji langa obe panta lake isi here mimi mate ki vira na thu si tum hanang japon rombo la sila bangso amendment bila putha ka bangke chini pe mesi ke heno a clause a section a paragraph ana bangke rectify nang ji ba ilitum halada pe chok thunang ji kali polo tangte itum pe jok long le de nai lahan lo nilitum la dapen nilitum 6th Schedule implementation committee pen terang ke toman ki phapon ke ta sengalong Tata Mobile Yudha Agari ihum kang hua thengpi kachingnang ni jangkarpi anglong ke parlo Jorkindeng Forest Beat ke parlo ihum kang hua thengpi Tata Mobile Yudha Agari kachingnang pai achiklo ni phai ke bajo por phai krehini ra atiti malom Jorkindeng Forest Beat in Church open arisang ho tumpen petrolling ke rambo mahut ta seng arongalong kang hua thengpi Tata Mobile Yudha Agari neplong cheklo Lapen Khiruni Southern Range Forest Asai Hemalong Birtanang Policy Attach Ranger Jasira Ronghang Lapen Arisang Ho Tumpen Damsi Khiruni Southern Range Forest Asai Hem Along An One Deadlo
Kaching Nanglok Agari registration number AS02CC1143 Phanga Kunta Atheng Pipusi Pang Thekpon Lapen Kheruni Southern Rainforest a reserve Arlota Kekang Along Ihum Tata Mobile ke Phraktang Athengpi Nepon Long Padabada Por Phai Pli a Por Malom Ing Namrai Kom Asai Khetumpen Alokot Inut Bidya Ronghang Lapen Ang Ton Alam Kachini Chiaphan Southern Rainforest Asai Hem Along An Wandedlo Arong Pidong Reserve Pusi Pachinipon Seta Api Kopi Koson Penluni Low to Plot Lasi Kheruni Southern Rainforest Atumtong Kapang Hutoi Mapusi Ongdung Aradatum Chethansai Athengpi Lake Lokong Korong Kadokawe Kibi Troxi Kep Doji Lapen Bajar Adar Suri Thong Kep Pli Kep Damji Kaching Nanglok Agari registration number AS31C0854 Attached Ranger Jasira Rong Hangpen Pirang Kia Thengno Ning Jepo Kheruni Pen Kamsing Dera Report Karbi Anglong News Channel কি ক'ব বিচাৰিব প্ৰথমতে আমাৰ যিকোনো দুটা গাড়ী যে আহিছে প্ৰথমত জিৰি কেন্ডিঙত যোনটো আমাৰ কৈলাশ মেছ ফৰেষ্টাৰ 1 তেখেতে তাতে জিৰি কেন্ডিঙৰ ইনচাৰ্জ তেখেতে এইটো জিৰি কেন্ডিঙত এইটো ধৰিছিলে এৰাউণ্ড 12-13 টো মানত আৰু তাৰপিছত আমাক ইনফৰ্ম কৰি কিনে আমাৰ ষ্টাফ গৈ কিনে এইটো গাড়ীটো লৈ নিছে তাৰপিছত একটা গাড়ী হ'ল আমি মানে নাইট ডিউটি পেট্ৰলিং কৰোঁ আমি ডেইলি আমাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আমৰেং ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত তো আমি বাই ফুট গৈছিলোঁ চ' আমি বাই ফুট গৈ আমি কেকাং জাগাত একটা আছিলে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টতে হয় ভিতৰতে আছে তো আমি যোনটো গাড়ী যেনেকা গাড়ী গৈ আছে লিড আমি ট্ৰেক কৰি গৈ আছোঁ ট্ৰেক কৰি গৈ তাৰপিছত একটা ফ্ৰেছ লিড পাইছে আৰু ফ্ৰেছ লিড পোৱাৰ পিছত আমি একটা জাগাত এম্বুছ হৈ গ'ল এম্বুছ হোৱাৰ পিছত আমি মানে কোনোবা দুজন মানুহ একটা বাইক পৰা আহিছিলে আৰু তেখেতেতো আমি এনেই ছাছপেক্ট কৰিছোঁ আৰু মানে ইমান ৰাতি কোনে আহিব পাৰে তাৰপিছত তাক তেখেতক আমি ধৰিলোঁ ধৰাৰ পিছত তেখেতেতো ক'লে তেখেতক একো নাজানে বাৰু বাট কথাটো হ'ল মানে যদি তুমি কিবা জানো তো আমাক কৈ দিয়ক এনেকা আৰু তো তেখেতে কৈছে এনেকাতো শুনি পাইছোঁ ইফালে গাড়ী গৈছিলে তাৰপিছত তেখেতে আমি পুছাছ কৰি কিনে কৈছে আৰু তেখেতে কৈছে ইফালে গৈছে চাগে আপোনাক জাগাটো চাই দিম য'ত স্পট আছে তাতে মানে লৈ যাম এনেকা কৈছে আৰু তাৰপিছত আমি তাতে গ'লোঁ তাৰপিছত তাতে যোৱাৰ পিছত গাড়ীটো মানে ফচি আছিলে এইটো পথ হোলছত ফচি আছিলে গাড়ীটো আহিব পৰা নাই কাঠ আছিলে ভৰ্তি কাঠ ভৰ্তি আছিলে ভৰ্তি মানে কাঠটো এণ্টে আনলোড কৰা আছিলে তাৰপিছত আমাৰ ইয়াৰ পৰা কোনোবা মানুহ পৰা ট্ৰেক্টৰ লৈ কিনে আমি আকৌ ৰিকভাৰী কৰিছোঁ এইটোহে আৰু কি সন্দেহ কৰিছে কাঠখিনি ক'ত লৈ যোৱা মানে সন্দেহ কৰিছে এতিয়াতো গম পোৱা নাই আমিতো হ'ল খালি নাইট পেট্ৰলিং কৰি আছিলোঁ এনকুৱাৰী কৰি আছিলোঁ মানে কি ঠিক হ'ব পাৰে তো আমিতো এনেই গৈ থাকোঁ ৰাতি তো সেইটো দিনটো মানে তেখেতৰ মানে অলপ কিবা হৈ গ'ল আৰু আমি গম পাই গ'ল তাৰপিছত এনে কি কাঠ আছিলে কাঠটো খালি হাতী পইলা চিৰিকেন ডেঙতো হেৰি আছে নেকি আপোনাৰ গাবাৰী জাতীয় সম্ভৱ হয়তো হ'ব পাৰে মই এতিয়া আহিছোঁ ন এইটো মানে মাৰ্কেট ভেলু কিমান মান হ'ব আপোনাৰ একচুৱেলি হাতী পইলাটো হ'ল আপোনাৰ B2 ক্লাছত হয় তো তেখেতো আছে আৰু বৰ্তমান 35 আৰু কিমান শক্তিমান মান হেৰি আছে আমি যেনেকা দেখা পাইছোঁ এনে এপ্ৰক্সিমেট 70-80 kb হ'ব পাৰে আৰু HDP High School along inter-school quiz competition ajay mek kapedopon. Pinini phai ke pai chiklo por phai crazy apor malompen Borjan Youth Forum atumpen chepatar pipon si Borjan ahawar ang kanga pharman inter-school quiz competition ajay mek dengpon.
Labangso amayalong BYF amay pu on teron pensi mai charipon. Lapen kongchun bang ang tonghan si pensi mai ke pha alam thi thanpon. Bangso amayalong aluhisar pu aman pen BYF abidi sir Chandra Singh teron chetongdu. Lapen pini inter-school quiz competition ajay megalong kecheng sienong e kachapalong pon lake Holy Faith Academy tumsi first category lapen second category along ta kecheng sienong e chapalong pon lo. Lapen hiniang deng lake St. Thomas School atumsi chapalong pon. Lapen first category pen hiniang deng anong e kachapalong pon lake Global Wisdom English School atumsi chapalong pon lo. Lapen ke thomang deng lake St. John atum lapen HDP High School atum si chapalong pon. HDP pen Protap Ingling report Karbianglong News Channel. Ini nilitung ada HDP High School alo Borzan Youth Forum hinte indeng hini inter school Borzan quiz competition aja mek padopo ining pen indeng hini lo pini jai mek long jasmer category hini ke thak kondo category sialong ta school Charlie Ham kum ke patama se tondo papan category hini along ta Charlie Ham kum ke patu tapi kabai kum koi chetong no Borzan kang tipe lapen ladak nilitung nong sidame pajir pon lapen nilitung labangsu ajai mek kibi pon akimang amang elahem lo Borzan constituency along keduan uwimi lochali osomarato kaduka betum sidame toklang hin kapaprang do nakenang sot toklang amon war ke pom kenang sot wamen pensi Borzan Youth Forum hin pen tuning panel tom labangsu inter school quiz competition bangene tum padukong non ke bang silan kan kami nang litung kemak apa sebut nilitum morning abang ke inter school quiz competition chot kalisi nilitum all Borzan inter school literary festival si di ponji positi sikpon no labangso literary festival abang ke nithoma fansi padopon po nithoma abang ke ladak jasemet drawing competition da dopo arjan kihi extempore speech quiz competition dopo hirjitir poem recitation dopo debate discussion dopo kadu kabela owi miatum koson si toklang hinaning ka pakhangje malaso kachapatti ason angene to madak thapon lapo muning pena bangke si adima bangene to muning si jongpon po sita ani tum kelang pon mega bangke HDP kali potangte ni tum pu bokazana na lapu adu ya hoina tum hanlang sona si kibi pon ning ka handong pinila bangso kachapatti along koloso high school atum si kecheng si anong e kipon iglas laso puthak bangke art and literary secretary do salong kiring tia ke hai salang le function le pachini function ni le kichu Holy Faith lamo pai did ana the Holy Faith school si hai lodak Holy Faith English School da HDP bazar long mat si engke second ke long bon bang ke lodak kosom no po St. Thomas lo laben third bangke St. John la category 1 long bangke category 2 long bangke first bangke la ko Holy Faith si pontu der lo laben second na bangke ladak Global Wisdom English School laben third bangke da HDP High School atom sin chipalong non Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu